Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Mawjai District Sports Association haringkat kecil Trilang berkopis District Sports Officer Southwest Khasils District. Mendakasni ka hendu terik nailar arhajar arpahendriu kala yok ban sedang yok dempung second but third division football league arhajar arpahendriu arpahenyo hapo amadan Mdsa Nonglang Southwest Khasils District. Hari ini juga ski ke Mdsa haringkat kecil Trilang berkopis District Social Welfare Officer Southwest Khasils District. Kalau yok ban sedang yang kecil lekai fourth division jongki kena kat prasnam syapo halor kapang play for glory say no to drop. Hari ni sedang kecil lekai jong ke second division ke Mawjai kerala ban pendiam no eka rangmau da arko le iwei. Hari kecil lekai jong ke third division ke mau merang ke leyak hat bat ke plangkenci da not la not kol bat ke banang roy ke leyak hat da mar arkol bat ke brothers united. Kat bahar kecil lekai jong ke fourth division part ke Nongdiat ke Khur ke Jingjop hadian bakal laban penliam no ya ke pot day da arko lanan. Ya kini kelimpung lawan ban pli perda da ke kong AL Maulong Deputy Commissioner Southwest Khasils District ringkat ke Jinon lang ke kong D Marwen District Sports Office Southwest Khasils District bat I Taryang District Social Welfare Officer kinong kit kam ke MDSA bat kiwe.